diperlalapani. Unang lungur roham dainaku molo subuh ya bulan haji dope hutang di perjalanan sobo
burju sabar hoina soarong terbahena kami akon kelingmo di perjalanan hati dope hutau dia anakmu sayang giat mania boy dapo napi narsita dilehot Tuhani tanggal 7 di bulan Januari naik ke mulak nama untuk perjalanan ki sonang gosokku si holhi ku hawina unang setangi so dainan na burju sabar hoina soarong terbahena kami akon kelingmo di perjalanan hati dope hutau dia anakmu sayang giat mania boy dapo napi narsita dilehot Tuhani boy dapo napi narsita dilehot Tuhani gabe margogoa di perjalanan Suboy terbairang dari noku Maduloh tu bonani pasogiti
dibandingkan dunia.
Jala parhuta-huta Romanga dopio tu pesta mi lau majalan tengah mi di jolonina tua-tua mi asa di bereng na toras mi maraburani luki harap dorohan gitu itu au gabe rokapmu pedang direstui orang tua mi alani apa bosanku godang huranganku